Assalamu alaikum. Buyursa bizim Nurs avtosalonga tuğanlar Alphard izleyenler üçün Alphard geldi tuğanlar. Taptaza Alphard tuğanlar. 2.4 гибридный азыр полный комплектация туғандар. Комплектациясын көресіңдер, білесіңдер, бұл бағалары өте қымбат туғандар. Бірақ бұның басы өте реальный бағамен келді. Армян номерде туғандар, документтер жай орында, страховка өткен как положено. Страховкасы төленген, 1 жыл страховкасы бар. Азыр эми туғандар келгісең, Абладозм оператор болот, на хайбрид дейді туғандар, көрдіңдер, хайбрид. На дисках 4 мың өтен, как положено. Так, полный электропакет, 4 выды қошу, ажырату дегендей туғандар, мультируль, монитор, двухзонный климат-контроль дегендей туғандар. Даже трехзонный климат-контроль қойдым. Мына көрдіңдер, салон полный электропакет, так, электросиденье, арттың салондар, сиденьяларын көрсеңдер болады туғандар. Өтті келенде бұл мақсат, өтті келен туғандар. Арты 3-3, 3 ряд мына көрдіңдер, бүт бар, таза, аккуратный, ухоженный туғандар. Шторкалары деле бар, просто шторкалары кішіне эбетип қалған, айырылып қалған, ошондуктан шторкалар алып қойған. Атак булар бүт бар иштейт. Үстүндө эле тартсаңар болот, мына люктар бар, дозун тартып койчу мына. Панорамный люк деп коет, көрдүңөр, бул жагында и бул артында да бар. Так что туғандар, комплектациясы өтө жинди бул машинаныкы. Кимге кызык болсо, биз Нурс автосалонго келе бересиздер, буюрса биз Нурс автосалондо болот. Келип, көрүп, айдап көрсөңүздөр болот. Армяндан коркпогула туғандар, мен тассам досум. Армяндан коркпогула. Армян туғандар көрүп атсаң, разрешение берилип атат, оформление болот по-любому. Өтө таза да, негизи армян машиналар таза болот да, бирок көбү мындай туура эмес кесилген машиналар алып эле баштайт да анча. Атак туғандар өзүңөр көрдүңөр мына состояние. Өтө жинди машина состояние. Бул жагына келсеңер деле, как положено мына көрдүңөр туғандар, машина өтө таза, ухоженный. Бунун баасы туғандар акчага, наличкага 750 миң сом деп келген, бирок 750 миң эмес туғандар, 730 миң сом болду. Басы 730 миң сом, обмен дороже туғандар, обмен да каралат. Кимге кызык болсо 0556 23 20 70 номерден айлы бересиздер. Ассаламу алейкум. Машина азыр прямо без вложений. Ассаламу алейкум туғандар, кандайсыңар? Туғандар, Volkswagen Bento келди биздин Нурс автосалонуна. Мындай технический состояние полный жакшы экен. Артына аморттон деле вложение бар, а так башка вложение жок. 93 1.8 моно туғандар. Необычный цветке перекрашенный экен. Мотор на холодный бир аз түтөйт туғандар. Сыртынан мондай покрашено болгон менен ичи сой баягы заводской бордовый цветте да, короче, на этом начать туғандар. Ичи салон мындай более-менее нормальный, приятный экен. Эшиктердин обшивкалары перешитый. Оларды гастурой эле алып коюш керек экен, ане көтөрмөй. А так полный камка диска, летний дөңгөлөктөр экен. Евополик салынган, чехолдор салган. Короче, мындай нападнаги тизгилүүгө аябай. Эмне бул көчү көтөрүлүп калган, ылдый жагы түшүп турат, көчү көтөрүлүп турат. Буну атайын ошондой кылган да, чтобы арык-марыктардан өтө билет. Туғандар, ошо вложениядан бир эле аморт эле алмаштырыш керек экен, атак калганы полный на ходу. Басы да реальный чыкты туғандар, 130 миң сом болуп атат бунун басы. Дагы бир жолу айтайын, 93 1.8 моно 130 миң сом туғандар. Машина Нурс автосалонуна кимге кызык болсо, биздин номерге чалып бересиздер, 0556 23 20 70 номердебиз. Ассаламу алейкум.